নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি চাম তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে হিন্দীৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনবিলাক। তোমালোকৰ হিন্দী ইলেক্টিভৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনবিলাক চাম। তোমালোকে চিলেবাছটো ইয়াত আছে। তোমালোকৰ গ্ৰুপ এৰ পৰা 50 নম্বৰ আহিব আৰু গ্ৰুপ বিৰ পৰা তোমালোকৰ 50 নম্বৰ আহিব। গোটেই লেচনকেইটা আহে তোমালোকৰ। সেইবাবে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকক কণ্টিনিউৱাছলি তোমালোকক দি যাম। তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ৰাখিবা। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা আৰু নতুনকৈ যদি চেনেলত আহিছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। তোমালোকক এনেকুৱা নতুন টিপছৰ লগতে এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনকেইটা আৰু লগতে মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকক মই এই চেনেলৰ মাধ্যমত দি থাকিম। প্ৰথমটো লেচন আছে তোমালোকৰ নিভ কি ইট। ইয়াৰ পৰা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে চাব লাগে। যেনে সেইকেইটা হ'ল তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা नीब की ईट को हिला देने का परिणाम क्या होगा। এই কোৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। আৰু লগতে বেনাপুৰী জি কা স্বৰ্গবাস কব हुआ था। তোমালোকে যেতিয়া পাৰ্ট 2 পঢ়া তেতিয়া তোমালোকে লেখক কা পৰিচয় जो है যিবিলাক আছে এইবিলাক ভালদৰে পঢ়িবা। আৰু সুন্দৰ সৃষ্টি हमेशा क्या खोजती है, এই কোৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। আৰু তোমালোকে অতি সংক্ষিপ্ত মে উত্তৰ দো। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাব পাৰা कंगूरे के ईट की भूमिका स्पष्ट करो এইটো কোৱেশ্যনটো। আৰু লগতে তোমালোকে এই কোৱেশ্যনটো চাবা, आज देश के नौजवानों के समक्ष क्या चुनौतियां है। এই কোৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। আৰু তোমালোকে চাব পাৰা भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने क्या कहा है। এই কোৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰা। এইটো আহি যাব পাৰে। আৰু লগতে তোমালোকে এই ঘ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं और क्यों। এই কোৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন চাবলৈ গ'লে ব্যাখ্যা কৰোঁ এইকেইটা আহি যাব, যিবিলাক তোমালোকে চাব পাৰা। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাই দিব পাৰা। सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, बलिदान ईट का हो या व्यक्ति का। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই পেলাই যাবা। নেক্সট লেচনটো চোৱা তোমালোকৰ জয়শংকৰ প্ৰসাদ দেৱে লিখা ছোটা যাদুঘৰ। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনবিলাক চাব পাৰা। যেনে ইয়াত MCQ টাইপত দিয়া হৈছে, এইবিলাক তোমালোকে চাই ল'বা। এইবিলাক সৰু সৰু কুৱেশ্যন MCQ বিলাক হয়, তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে চব কৰি যাবা। ইয়াৰ পৰা বাছি নল'বা। ইয়াৰ পৰা যেতিয়া তোমালোকে পাঠ পঢ়িবা এইবিলাক সকলো কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। সেইবাবে ইয়াৰ পৰা মই নিদিওঁ। তোমালোকক 2 নম্বৰীয়া আৰু 3 নম্বৰীয়া আৰু 5 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনবিলাক চোৱা। তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো চাবা তোমালোকে যে श्रीमान ने छोटा जादूगर को पहली भेंट के दौरान किस रूप में देखा था। এই বিৱৰণটো তোমালোকক খুদি থাকে, এইটো তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু নেক্সট তোমালোকে চাব পাৰা अपने माँ बाप से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या क्या कहा था। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। নেক্সট তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো চাব পাৰা श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। নেক্সট তোমালোকে চাব লাগিব छोटे जादूगर के देश प्रेम और मातृभक्ति का परिचय दो। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক খুদি থাকে, তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো ভালদৰে চাই ল'বা। আৰু লগতে তোমালোকে গ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো छोटे जादूगर की चतुराई और कार्य कुशलता का वर्णन करो। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক কেতিয়াবা দি দিয়ে, সেইবাবে তোমালোকে এইবিলাক চাই ল'বা। তোমালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছা তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ তোমালোকে নাপাহৰিব, কিয়নো ইয়াত মই তোমালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনবিলাকৰ লগতে তোমালোকক MCQ আৰু লগতে তোমালোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ ছেটবিলাক মই তোমালোকক প্ৰভাইড কৰি থাকোঁ। সেইবাবে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। মহাদেৱী বৰ্মা জি কা তোমালোকে ইয়াত নীলকণ্ঠ তোমালোকে এই পাঠটো পঢ়িছা। ইয়াৰ পৰা তোমালোকক কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনবিলাক খুদি দিয়ে। যেনে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাব লাগিব যে नीलकंठ को राधा और कुब्जा में किसे अधिक प्यारा था और क्यों। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক খুদি থাকে। আৰু লগতে এই ঘ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়ে কেতিয়াবা मृत्यु के बाद नीलकंठ का संस्कार महादेवी जी ने कैसे किया। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা, আহি যাব পাৰে। আৰু লগতে এই কুৱেশ্যনটো नीलकंठ के रूप रंग का वर्णन अपने शब्दों में करो, इस दृष्टि से राधा कहाँ तक भिन्न थी। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। আৰু লগতে তোমালোকে চাব লাগিব নেক্সট এইটো 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো नीलकंठ और राधा के नृत्य का वर्णन अपने शब्द में करे। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে
চাই ল'বা। আৰু লগতে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো ভালদৰে চাই ল'বা। কুব্জা और राधा के आचरण में क्या अंतर परिलक्षित होते हैं क्यों? এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই পেলাই যাবা। মই তোমালোকক আকৌ কৈছোঁ, তোমালোকে লেখকৰ পৰিচয়টো ভালদৰে চাই ল'বা, ইয়াৰ পৰাও কুৱেশ্যন এনচাৰ বনি যাব পাৰে। নেক্সট আছে তোমালোকৰ হৰিশংকৰ পৰসাইজীয়ে লিখা ভোলাৰাম কা জীৱ। এই পাঠটোৰ পৰাও কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকক দি দিয়ে, যেনে তোমালোকে চাব লাগিব। MCQ কেইটা তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনকেইটা পাৰ্টটো ভালদৰে তোমালোকে এবাৰ পঢ়ি দিবা, গোটেই কুৱেশ্যন তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। एक ख नंबर क्वेश्चन टू यमदूत ने भोलाराम के जीप के लापता होने के बारे में क्या बताया? ये क्वेश्चन टू तुम्हारे चाई लबा। ये क्वेश्चन टू आहे बारे प्रति लगे तुम्हारे घ नंबर क्वेश्चन टू भोलाराम की पारिवारिक स्थिति पर प्रकाश डालो। और ये 6 नंबर क्वेश्चन टू चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी? ये क्वेश्चन तुम्हारे भालदरे চাই ল'বা। আৰু লগতে পাঠটো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা, কেতিয়াবা পাঠৰ ভিতৰৰ পৰাও তোমালোকক ইয়াত কুৱেশ্যন দিব পাৰে, সেইবাবে পাঠটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গোটেই তোমালোকে পাঠকেইটা প্ৰথমে এবাৰ বা দুবাৰ ভালদৰে পঢ়িব পাৰিলে তোমালোকে গোটেইবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ তেওঁ লিখা সড়ক কি বাত। यार पर चुआ ये ग नंबर क्वेश्चन टू मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ सबका उपाय मात्र हूँ सड़क ने ऐसा क्यों कहा? यही क्वेश्चन टू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे भालदरे चाई लबा। और लगते शांति निकेतन के महत्व पर प्रकाश डालो। सड़क साप मुक्ति की कामना क्यों कर रही है? यही क्वेश्चन टू तुम्हारे भालदरे चाई लबा। और लगते तुम्हारे यही क्वेश्चन टू चाब पारा सड़क अपने ऊपर से नियमित रूप से चलने वाली की प्रतीक्षा क्यों करती है? এই কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। আৰু 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। আৰু পূৰ্ণ বাক্যমে উত্তৰটো তোমালোকে কবি গুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰজী লেখক পৰিচয় তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এইবিলাক কুৱেশ্যন আৰম্ভ কৰিব পাৰিবা। আৰু লগতে এই কুৱেশ্যন তোমালোকে চাব পাৰা सड़क ने अपनी निद्रा अवस्था की तुलना किससे की है? এই কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। আৰু ব্যাখ্যাকাৰৰ ভিতৰত তোমালোকে এই গ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব পাৰা मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती, न हंसी न रोना, सिर्फ मैं ही अकेली पड़ी हुई हूँ और पड़ी रहूंगी। सड़क की बात से এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। নেক্সট লেসন আছে তোমালোকৰ চিঠিও কি अनूठी दुनिया। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাব লাগে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনবিলাক। সেইবিলাক হ'ল এইটো তোমালোকে গ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো भारतीय डाकघरों की बहुआयामी भूमिका पर आलोकपात करो। और एक घ नंबर क्वेश्चन टू गांधी जी के पास देश दुनिया से आए पत्रों का जवाब वो किस प्रकार देते थे? ये क्वेश्चन तुम्हारे भालदरे चाई लबा। और लगते क्या चिट्ठिया की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? ये क्वेश्चन तुम्हारे चाई लबा आई যাব पारे। और यही क्वेश्चन चाबा लास्ट संचार के कुछ आधुनिक साधनों के नाम उल्लेख करो। और এইকেইটা MCQ কেইটা তোমালোকে ভালদৰে কৰি ল'বা। এতিয়া চোৱা পদ্য খণ্ডৰ পৰা তোমালোকে চাব লাগিব কবিৰ দাস, এওঁৰ বিষয়ে কবিৰ পৰিচয়টো ভালদৰে চাই ল'বা। কবিৰ পৰিচয়টো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িলে এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে গোটেই কৰিব পাৰিবা। আৰু লগতে তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যনো চাই যাবা যে कबीर शब्द का अर्थ क्या है? डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा रहता है? ये क्वेश्चन तुम्हारे भालदरे चाई लबा। तेरी साई तुझ में जो पूपन में वास का आशय क्या है? ये क्वेश्चन चाई लबा। और लगते अंतर हाथ सहार दे बाहर बाही चोट का तात्पर्य बताओ। ये क्वेश्चन तुम्हारे भालदरे चाई लबा। और लास्ट तो तुम्हारे अलग लॉन्ग क्वेश्चन भर बुराई खोजने का संदर्भ में कवि ने क्या कहा? ये क्वेश्चन तुम्हारे भालदरे चाई लबा। और ये ग नंबर क्वेश्चन चाबा जे गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं? এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। আৰু ব্যাখ্যাকাৰৰ ভিতৰত তোমালোকে এইটো 1 নম্বৰৰ জাতি ন পুছো সাধু কি? এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাব পাৰা। আৰু এইটো ঘ নম্বৰটো কল কৰে সো আজ কৰ। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে এই দুটা ব্যাখ্যা কৰা ভালদৰে চাই ল'বা। পদত্ৰয় কবিতাৰ পৰা তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো খ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে पठित पदों के आधार पर मीराबाई की भक्ति भावना का निरूपण करो। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। আৰু লগতে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো চাব পাৰা যে কবিয়ত্ৰী मीराबाई की काव्य भाषा पर प्रकाश डालो। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাব পাৰা। আৰু লগতে তোমালোকে
प्रभु कृष्ण श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को न्यौछावर करने वाली मीराबाई ने अपने आराध्य से क्या क्या निवेदन किया এই কোশ্চেন কি দেবা খুদি দে তোমালোকে এই কোশ্চেন চাই লবা বচন যিয়ে লিখা जो बीत गई पाठर पर कवितार पर तुम्हारे चाब लगे हमें मधुबन और मदिरालय से क्या शिक्षा मिलती है এই কোশ্চেনটো চাব পাৰা আৰু ব্যাখ্যা কৰাৰ ভিতৰত जीवन में एक सितारा था এইটো চাব পাৰা আৰু কেতিয়াবা এইটো দি দিয়ে যে मृदु मिट्टी के हे बने हुए मधु घट फुटा ही करती है এইটো তোমালোকে কেতিয়াবা চাই দিবা এইটো আহি যাব পাৰে আৰু লগতে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা जो बीत गई सो बात गई कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है এই কোশ্চেন কেতিয়াবা দি দিয়ে তোমালোকে এইটো চাই ল'বা আৰু লগতে তোমালোকক মই কেইটামান কোশ্চেন বিলাক দি দিম এতিয়া তোমালোকে সেইকেইটাও চাই ল'বা कलम और तलवार यार पर तुम्हारे चाब लगे कलम और तलवार कविता का सारांश लिखो यू भलदरे तुम्हारे चाई लबा और लगते अक्षर चिंगारी कैसे बनती है ये क्वेश्चन तुम्हारे भलदरे चाई लबा कलम और तलवार में से तुम क्या लेना पसंद करेगो ये क्वेश्चन तुम्हारे एबार चाई दिबा यू आहि जाब पारे और एनेके क्वेश्चन खुदी दी पारे कलम और तलवार कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है ये क्वेश्चन तुम्हारे भलदरे चाई लबा और एक नम्बर क्वेश्चन क्या तुम्हारे गोटे चाबई लगे कोनटो आए यू सठिक कब নোৱাৰি কেইবাবি তোমালোকে व्याख्या करार भीतर लहू गर्म रखने को रखे मन में ज्वलित विचार हिंस जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार यू व्याख्या करा तुम्हारे भलदरे चाई लबा नेक्स्ट तुम्हारे नरेंद्र शर्मा जी का कायर मदबन कविताटोर पर केइटामान गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन बिलाक चाब लागे जेने तुम्हारे चाब लागिब कवि ने किसे ठोकर मारने की बात की है द्रौपदी काव्यखंड की रचयिता कौन है कवि ने कैसे जीवन को जीवन नहीं माना है ये क्वेश्चन तुम्हारे चाई लबा और लगते तुम्हारे चाब लगे और कायर मदबन कविता का सन्देश क्या है एनेकुवा टाइपर क्वेश्चन बिलाक जी कविता है तार पर आम कि प्रेरणा पाओ बा सन्देश पाओ तेनेकुवा धৰণৰ क्वेश्चन बिलाक दी দিব পাৰে तुम्हारे हेतु चाई लबा और लगते तुम्हारे चाब लगे सज्जन और दुर्जन के प्रति मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए ये क्वेश्चन तुम्हारे भलदरे चाई लबा कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय स्पष्ट करो ये क्वेश्चन तुम्हारे भलदरे चाई लबा और व्याख्या करार भीतर तुम्हारे ले देकर जीना युग तक खून पसीना यू व्याख्या करा तुम्हारे चाई दिबा यू आहि जाब पारे नेक्स्ट आछे तुम्हालोकर मृत्तिका यार पर तुम्हारे चाब लगे पुरुषार्थ को सबसे बड़ा दैवत्य क्यों कहा गया है ये क्वेश्चन चाई लबा मिट्टी के किस रूप को प्रिय रूप माना है और क्यों ये क्वेश्चन आहे बारे प्रति तुम्हारे चाई लबा मिट्टी को मातृरूपा होने का क्या आशा है ये क्वेश्चन तुम्हारे भलदरे चाई लबा और ये क्वेश्चन आहे मिट्टी और मनुष्य में तुम किस भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण मानते हो और क्यों ये क्वेश्चन तुम्हारे भलदरे चाई लबा सो इमाने आछे मैं तुम्हालोকক मॉडल क्वेश्चन पेपर लै आनिम तेतिया तुम्हालोके आरो स्पष्ट हबा जे कोनटो पढ़िब लागिब एतिया जिकिटा लगाइछु इम्पर्टेन्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन এইকিটা তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰি ল'বা আৰু লগতে নিজৰ পঢ়াখিনিৰ ভিতৰত তোমালোকে ইয়াৰ পাঠবিলাক ভালদৰে পঢ়িবা গদ্য খণ্ডবিলাক ভালদৰে কৰিবা পঢ়িবা তোমালোকে ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনসাৰবোৰ এনেই কৰিব পাৰিবা ধন্যবাদ।